gabang yun radio wanyan damne ada kan kau benar kayak kawan wangan no yang kau nakal dia ujirangan marah bisu no arti ujirangan ada kan kau nas kayak amma ida wis angkanan watar sise arama bulunin kau nunik kana boy ni bibe خوالف رحمة ركعتا يا تمام خنجرة نانجي من نفسه كم كبوار مغيسا يا ييتي نفسه كم كبي أبى تاني الدبوي مجيء سنين سنين رانيا تيجي كنا نرام فريداني وروني كانوا أما إذا ويسان كنا نواتر سيسه arama bulunin kau nunik kana boy ni bibe muka tu bertani mak ikran makin rumah nasu piran ada bener bijatan ya udah rumah piran ada bener nama kan bisa bulan be no kana karbi kadala garra dia mu ote ayi ya dia gojo di kota kan berarti kan najetin be dubo jolen te borom sangkap dom kuanin bersih wadunin kabu ayi yeti coba mana nama kita malah kabu atau kuanin bersih wadunin kabu jam masih laku nunggu tamu kan aja lah ilmu nama agak jira cajre lah kajolen do itu suruh mayane tu jiran mah ubulai jiran nama le anta kan gak nuka ya yeti ya laku nunggu itu jiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daftar toko kali guyaran tanah ilman yatama toko cinatin arga yatama ilman saddet mana hinkabat dua gerte mana nama kaisati rakko kaisa jira ilmon takawan ajaib itu binesanya tamte gerte aka ada rada genyeti magala diredawa kaisati nanna tarafa dua sagal kaisati argam isin tu mana sitimit mana nama kaisati argam mana nam ilmi nama galuf turfatu dua gerte mana kana kaisati argam inshallah dua gerte sababni biyetana dufte ilmu isi binesi iranya tudan ilman ki hafiz akka binesi iranya ne jechuudhaaf biyya tana dhufte itti aanuudhaan rakkoon amma isiirra jirtu inshallah rabbi afuru rakkoon amma isiirra jirtu waan nyaattu hin qabdu ilmaan baru egare biyyaatiif fayyadan jennee yaannu duba gartee rakkoon isaanirra jira rakkoo guddoo wallahi waan ajaa'ibsinis ta'u ijoolleen tun rakkoon amma irra jirtu rakkoo guddoo waan nyaat daabboo tokko nyaachuun isaanii waan manaamatti ta'u jira waan nyaatan barbaaduun isaaniif waan manaamatti ta'u jira duba gartee haati teenya waan keessa jirtu rakkoo keessa jirtu inshallah yoo rabbi laaffiseef gadi fageenyaan akka ibsattu isaan gaafadhna duraan dursee umma assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي سعد بتنس؟ لقى بلاتي دميتي. لقى بلا ميتي لقى بلاتي المكين سنرانياتي نتنرتفع ما كنا ما بتقولي في الرقاية دي ميدفع. أما ركونا نداتا يدي قرآن الرابطة مودي دنيتي نكنا دتي بيجرا يتي يلا القربان تكون ناقنا يا أمتي يلا كوانا نتاتو. يا أمتي يلا كوانا نباسه. Makairan siapa tu terjadi naranya teka koran naga sejati ya umiti. Akatin naranya te tindi merbe ayi ti yel mo kada be dan naranya te tapa terjadi jabtu. Akatin tindi debe ayi ti koran ile na rabi tamu di deni apa nakan mata bina dari ya guma pataru be gun patar sene ayi ti ye. Akatin tindi merbe konar mo ngai sejiri. Jole sih sana abban naradi umati yang kap. Abban naradi itu enggak orang gese. Daiman bilash himboyu rakkoon itti dhagaamtu malee daa'imman himboyan dhugaa dubbanna daa'imman beelti itti dhagaamtu malee himboyu namni imimmaan mucaa kanaa gartanii dabartan inshallah rabbi dubo gartee akkuma hundumattu rabbi nuuf haa mijjeessu inshallah imimmaan mucaa kanaa irraa aquu qabna biiznillah irraa ayna mee gadi fageenya rakkoo ummaa teetir jirtu akkam Karena nungkap kakak jualan gaman dide wana nungkap kakak wan karaning karanu damne akan ya ujur pilan kaulah tuhanne kata kanya naulah tuhanne bulujur inshallah isin rabu kata ye
Ya saya amma di bawah itu bila cukup bila mandi Quran jadi sini jo dan duranya aja muncul juga jadi wanda kucing acin tu dah begini awal ni abang lihat supaya lebih ini aku ni jangan abang lihat sih akan awal. Kau ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boyna. Maalif boche. Maal tu si bochis. Si juta nanya jadi abang lihat sih biar kan agak boleh umat kita kerja sama dengan Ferang kapdan ya. Kam. Enju berada di tanah sudah umat apa? Mana Anda kau bilang, anda mana bilang tu, mana nam tak kau bilang tu ni. Nam tak kan kapdan biya tanah. Kam ni apa lagi? Mana bilang erkan ni mana nam tak kau bilang kam. Nam tak kan kapdan. Kam ni erma kaisa nam tak kau be. Kam ni erma kaisa nam tak kau. Kurba konuan mana bilang dalaga dia mau ya dia kau goje dia kaisa mulai dunan je mana nam tak kau kabuan mau kaisa ya itu. Nam tak kau kawe. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil Islam akhaya. Isaan ummatun hunak kagartan khanatti ani isaan rajra deti muti isaan rakkate de marketin lo amul gizawi fanqamana akatani je isaan khanne isaan rajra de wani gargar su godo fi hinqabu sani fi sinumman hanqadan de sanin dirma dafi wan to godak mutulen duai sini gona ummat islama khaynya Me rakon isaan de jot. Hedduu guyyaa waan takkaan dhabanii hulaa cufatanii jira waan takka nyaata dhabanii waan takka hin nyaanne haatinis humaa dhabdee eegaa mucoo hedduu rakkoon hedduu irra jirti rakkoon isinummaan gargaaraan jaa isinin. Amma mana kiraa kana kafaluu dadhabanisa. Indi waan takka hin qabu mana kiraa dhiisiitii waan nyaatanuu hin qaban. Ijoolleen taanoo si. Nama bira nama khannatee waan nyaataan gootuu fi ijoollee waan qaraasifattoonni gizee ijoolleen hiriyyaan isaanii uffattee daftara qabattee deemtu ijoolleen tun hedduutti dhaggeeffama waan waqaa huluma namaa dura tattaanii sadaqaa kadhatanii jiraatanii kanumaan jiraatanii malee mana kiraa waan nyaatanuu dhiisanii waan mana kiraa kafalanuu hin qaban. Jangan boleh yang ada di kaum dia jika ada kak orang guru jiran ya dia orang kafir berarti menjadi kabar jadi jam setelah dua dia menjadi tu bodanya ada dia rabu deh aku gaya ni tidak ada gaya ni aja tadi tahu deh ni tu deh dia magala dan nude orang mengenai Quran nuju rajin kawannya nungkam nih abang jangan nagarin abang jangan kata ada orang mau nagarin aku bukan orang tahu juru orang Arab binu batar jisu juru aduan asdomnya asam guru bangun aja kota mana kana galanun jangan ini mau kau japuannya nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan Islaamaa hundi keessanuu bakka jirtanitti isinis nama gargaaree rabbiitu gargaara waan dandeessanirraa akkaanii fi haadha teenya tana deeggartanii nutilleen mana sila kiraa barattootaaf abbaa kireeffatu hundaaf hannu dandeenyu kireeffannee jirru nama keessaa baafne rakkoo isii tana rakkoon isiidhaa rakkoo himattee ammumatti ibsamtee dhumtu odoon ta'in galmooytee tun dhumtu waraabamteetillee waan dhumuu miti jechuudha. Ama taa'u ta'imattee tanaan alatti rakkoon isii hangan qabne ta'a afaaniin nu dabarsitu. Baay'eetu jira waan dandeessanirraa nutulleen mana kanuma qabnurraa xiqqoo wayii takka akka tolaan keessa jiraattu goonee jirra isinis waan dandeessanirraa akkaanii fi deeggartan isin beeksifnaa jechuudha. Cinaa dhaabbadhaa haadha teenya tana namni fi keessaa wal baasa if qabaan rabbi qaba yabaadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Buukan beektu. Buka jechuun dabtara akwaantiiti bifa kanaan jechuudha. Buka jechuun kana bilbila qabdanii. Qabna jechuun nu bira.
bilbila imo kana kano Be hoya yiyati Qur'an wala taqam be. inshallah obalayan warri isaan dubbisu barbaadan fageenyaan inshallah gadi fageenyaan jechuun waan jiru naa isin dubbisaa jechuudha waan jiru naatu isin qunnamee waan isaan barbaachisu isin dubbisa itti aansuudhaan inshallah akkaantii mataa isaanii jechuudha mataa isaanii bannee fi fiidicha irratti maxxansina akkaantii nam takka irratti galchuun hin ta'u jechuudha warri akkaantii namoota gargaraatiin geessaa kana hin barbaachisu akkaantii si jira akkaantii si irratti galchuu dandeessaniif inshallah warri waa galchuu barbaadan akkaantii si irratti galchitaniif erguu dandeessan akkaantiin keessi malee kanam tokko irratti akka hin galchine assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh